y pencampwyr am ennill y pencampwriaeth yn erbyn yr unig dîm sydd wedi hatal nhw rhag gwneud hynny am 2 dymor o'r 11 tymor diwetha. Brobl, di chipio hi. Arferchog, arbediad campus. Oedd gyda fo'm hawl disgwyl ergyd o fanna, nath Brobl yn wych. Do, unwaith a ddacor y gol i fyny iddo fo hyn efo siap i gorff, ti'n gwybod lle mae'n mynd i nesaf. Mae'r sgil gynta, jyst yn twyllo wedyn gyda fo ryw hanner llath iddo fo hyn i grymannu hwnna'r postyn bella. So wedi medru cymryd cyffyrddiad bach arall. So wedi agor o gornol i fi bach well, ond bendant oedd i mewn i gornel. Mariat. O, mae hi disgyn. Ac oedd McManus yn mynd amdani hi, os na lawio nag oes mae'r dyfarnwr yn edrych yn galed a mae'n penderfynu geith honna fynd. Oedd na lawio fan hyn, horan oedd ni chanol i o bosib. Wel, glanio ani, neu mae'n syrthio ani, fel fi dweud. Lle do'n rili gwybod lle mae'r bel. Dim i fi. So yna'n Ewrop, gan wythnos ein gigos Motyn. Williams. Sodi, McManus. Nôl eto at McManus. Mae wedi bod yn mor anodd o hyfryd. Heibio Morris! Ac oedd angen y cyffyrddiad. A mi nath McManus fwy nag un peth da fanna, Marc. Do, gwaith gwych gan McManus creu y cyfle iddo fo ei hun. Drwy goesa Callum Morris ergyd wedyn. Dwi'n gwybod gael ei wiriad neu beidio, ond oedd ffyrdd ar flaenau draed. Jyst yn gwiro hwnna dros y trawst. Wel, mae blaenwyr bob tro fo meddylfryd positif i sgorio goliau, a mae gyda fo. Mae hwnna'n bas hyfryd gan Smith. Dyma'r cyfle o bosib ffyrdd eto'n arbed. Trydydd arbediad campus y noson gan golwr Cei Connah. Oce, ar ongl tin, mae o'n taro'r target o mae'r golwr unwaith eto'n sefyll yn gawr. Ac ella oedd o bod ffyrdd ddim wedi rhagweld bod o'n gael yn dithynnu ar draws y cwrt 6 ac isio i ddal allan ar y postyn agosan. Dyna'n arbediad wych unwaith eto. Cybel at Daniels gan Ash Baker. Daniels yn torri mewn a wedyn yn newid i feddwl nôl at Baker. Arferchog. Chydig fach gormod mae'n dod i Brobl a tham cweit gallu rheoli hi na ddo. Mae Bale yn dod rwan i McManus. Dyma'r cyfle, dyna'r arbediad eto. 4 arbediad heno, di arbed 4 gol sicr. Ergyd o 25 llath, mae'n rhaid i'r golwr. Faint o weithio mae'n gweithio bob dydd efo traed sydyn mae'n mynd ar draws y llinell gol. Ffyrdd yn y gol i Cei Connah'n wych. Tro diwetha iddyn nhw wneud hyn, oedd hi'n groesiad sal, byr. Honna, o leia cadw'r gobaith yn fyw. Sbiwch, o mae'n nefwyd, ydy'n hyn. O, a mae Horan i'n rhaid i dros y bar. Be di Horan i'w ni llawer, mae'n neud be fe ddo fo tu allan i droi de, mae'n cael ei ar y gol, ond Roberts just, mwyn yn byd, just i greddfa dweithio fo. Yn neud yr arbediad. Ydy'n di bara wythnos arall, mae di bynu beddaw o'r cyfle yma. Mae'r dyfarnwr di edrych ar ei oriawr. Williams, mae di goredeg honna. A dyna'r chwiban yn cael ei chwythu. A mae Craig Harrison wedi sicrhau pencampwriaeth arall i'r Seintiau Newydd. Y 15fed tro i'r Seintiau Newydd ennill uwch gyngrair Cymru. Huge congratulations, Cymru Premier champions. That doesn't sound too bad, does it? Not at all. No, it's fantastic. You know, obviously lads have done fantastic to get it won now. You know, still with 5 games left. It's testimony to the boys in the dressing room. You know, they've got a fantastic mentality, winning mentality. Obviously, we didn't get a win today. It's a tough game and tough conditions, but we're stuck in there. Clean sheet. If we're not going to win the game, then we want a clean sheet and another clean sheet. So got to take your hat off to the boys and the staff. Chris, you're now officially the most decorated player in the history of the Welsh League. Just how does that feel? Can you sum that up for us? Yeah, proud moments. Obviously been here for a long time. I'm just really proud to play for Cei Connah for so long, and we really hope to win a couple more. Da ni gyd yn falch bod da ni wedi gallu gwneud hwn heddiw yn lle safio hynny wsos nesaf, ond dwi'n siŵr gawn ni ddathlu'n iawn wsos nesaf. First of all, congratulations to Cei Connah, you know, worthy champions this season. But I think that we've shown in the games we've played against them so far this season that on our day we can compete with them. We've had to play a different way today to try and compete with them. You know, we've tried to frustrate them. We've made it really difficult for them to break us down. But we still had a couple of opportunities on the counter-attack and also from set pieces where we might have got a goal ourselves to put in a real smash and grab performance. But ultimately that point is, you know, really important for where we want to get ourselves to and the targets that we're setting for ourselves this season.